Kasorkar Meghalaya kalaraban pansangya shwayak election MDC Hagaru Hills Autonomous District Council GHADC namar kajingakan at kabadang dan mentaha kanikathan. Umintri rangba kajala u Conrad ki sangma menta kakatway trik leber ulo ong baya kanikaray lashim hadin bala bishar bnia ya kajinglong jingman kabamenta harilum garo bat haluar kajing sngow jung kipat ba. Habakren haluar kate kaman u Conrad ulo ong baka sorkar kasngow don kam ban penjalan yak election kenang ban pentikna ya kajinglong jingman kabasyong suksyong shngan hakathan. Da kababu ya kajinglong jingman kumba kalong mentahi harilum garo bat da kababu ha kajingmut ya kajing sngow jung kipat ba kasorkar Meghalaya kalaray ban pensangye no ashwa ya ka election sya ka GHADC ulaong. Umintri rangba ula benram baka sorkar kan sa penlong syuk ya kajingakren ban raya kalinti banya syakman bat ban shimikilat kilinti hakabaya day bat kajing penlong ya ka election. Yin sa syong bat ray kumno ban penya syakmat ya ka nikakam Henry tat hadu kata la shimya ka ray ban pensangye shwa ya ka nik election ulaong. Kani kajing penbana kalawan long ru hapadeng kajingakan at hakibenta jong karilum garo namar kajing persya ya kajing tap kerteng kertong daki bamday ki riulum na kabenta ka election sya ka GHADC. Dear friends, keeping the current prevailing situation that is prevailing in Garo Hills right now and keeping the sentiments of the people in mind, the government of Meghalaya has decided to postpone the Garo Hills Autonomous District Council elections. We will sit and we will decide on how to further take this procedure ahead. But till then, the decision has been made to postpone the elections.